Jipe moyo, usiogope, Mungu anakujua. Ambia ujumbe wa pili, jipe moyo, usiogope, Mungu anakujua. Hata kama ukiwa na stress za nyumbani, mwambie jipe moyo, usiogope, Mungu anakujua. Hata ukiwa na shida ya hata ukiwa na hitaji ulikuwa unajiuliza, hili hitaji litapata jibu la hili hitaji litatimiliwa kwa asubuhi ya leo, ninakuletea ujumbe kutoka Bwana wa majeshi ambaye anasema kwangu hakuna retare. Amen. Na anasema ya pili, aseme usiogope, ujipe moyo. Anafanya nini? Nakujua. Amen. Amina. Amina kubwa. Tunasoma hapa habari za tajiri mmoja. Patron mmoja, Biblia inashuhudia kwamba ule patron alikuwa anahitaji watu ambaye watatumika ndani ya shamba lake. Na wakati alihitaji watu ambao watatumika ndani ya shamba lake, alikabidhi aende aangalie wale wenye wanatafutaka kazi ili apate kuwaajiri. Saa tatu wakakutanana na wa saa tano, wakakutanana na wale wa saa kenda, wakakutanana pia na wale wa saa 10. Lakini mwenye alianza saa tatu hana kuchoka mwana mwenye anakianza saa tano. Mwenye alianza saa tatu hana mchoko mwana na mwenye alikuja kuanza saa 10 seze. Biblia inashuhudia sema na kuko mwenye bado walipeleka madisente. Magharibi tunataka ingie pale napo mpaka wapatie kazi. Mimi nataka kuambia nini pale? Kwa Mungu wetu akuwake retare. Bale wanashakuwa na kazi ya bien, hawakuzaliwa na zile kazi. Kwa Mungu akuwake retare. Bale wenye walipata ndoa za bien, hakuzaliwa na zile ndoa. Kwa Mungu akuwake retare. Bale wenye liko na nyumba za bien, hawakuzaliwa na zile nyumba. Siko nasikia mtu mmoja ambaye yuko ananifuata. Wewe ambao umefika hapa, uko na kata tamaa, kusema yeye nitakuacha acha nikwambia kwamba usiogope, ujipe moyo. Mungu anakujua. Mungu hajanisikia hapa. Mwenye hii ujumbe anisikia. Ningekuwa mwenye hii ujumbe iko hapa kabisa, kama alipokea kwa furaha, kama alipokea kwa shangwe na vigelegele, niko na